krata ay fatu no nti bi a serial number ay we etio say also particulars bi na afi ya ma license nti wo de kwa eno ne registration no ya register tu no na afi wo ya ma license nti afi no wo tumi say etu no utumi eyusu say de kan na wo de bo ho ban ana say bi a wo de kwa hayo anu ye na afi say wo penketu ani bi so a eno de enye police ho na abeko. But even though you go through the same process, no, I don't know about Trakoma, the Minister for the Interior. Some percent a top pistol and a revolver at the bottom of buying. Into cry, you better your application, no. You better background check. I heard say we need when you are buying in near money, be a new beer, wedding some money be that. You better okay. O qualifier, a fee minister and a mount authorization. Only be quack top pistol and a revolver. Now, personal revolver and a ton or my. Nti mpacho so bi aka cho so person na revolver or ton na physical bra na begia e dangerous emran so mu a emran ne ubedi enti no ne yete ne se e bia na me de makoto me de fi abrochira ba na mpese me ton license na okay e bia na me license ba mpese me ton nti won license ya ne edi kan no wan ka se tuo ne kura no eti amra emran so mu a ye bechew na osan ton so amobi enti wo so awokoto no so no ye so mu a wo so ye beche asa okoto kro no dia na kro sa pepepe enti na no emra na ma ho kwan enti ese minister ma authorization o ma wa wo be ko police wa koje import permit na o de akratu no de aba e be do a na o de ko police for ho near the wafa process ni ya register ma na license na fe tu no na o de bo ho ban enti this is the process